Uvaženi gledaoci, dobroveče. U posljednjem ovogodišnjem izdanju emisije Susreti zabilježili smo 3 promocije, jednu izložbu slika, a razgovarali smo i sa našom sugrađankom Bosiljkom Pušić o njenom književnom stvaralaštvu. Decembra premijerno je izvedena obnovljena predstava Hilperik Herceg-Novskog pozorišta i Teatra Plus, a mi smo bili na licu mjesta. Bila jednom jedna neprohodna šuma i u toj šumi Karamaša Hilperik, momčina kršna, hrabra i jaka, mladi silni razvojnik. Rajmonde, Arnolde, uzmite ovaj kamen i podignite ga. Ajde, 1, 2, 3, ajde. Ma diži to, diži. 1, 2, ajmo. Ajde. Veliku stijenu. U gromadu. Ovo pasce planine. Da, baš taj kamičak. Ajde, dižite. Diži kad kažem, ajmo. 1, 2, 3, ajmo. Gotfride, dođi vam. Pazi sad. Večeras je na sceni dvorane Park ponovo oživio Hilperik, strašni razbojnik. Ovaj komad postavio je Miloš Šami 1991. godine, a danas ga je ponovo obnovio reditelj Braca Todorović. Dobroveče i čestitamo na premijeru. Dobroveče, hvala. Koliko je zahtjevan posao, koliko je i zahvalan, odnosno nezahvalan posao obnavljanje stare režije? Pa ja nikad nisam obnavljao tuđu režiju, ovo je prvi put u životu i nadam se posljednji, ali prilika je bila zgodna i prvo mi se tekst je jedan farsični kalambur za decu, što je uvek zahvalno raditi, deca se na to primaju, što bi se danas reklo. A drugo, kad sam odgledao snimak i video koliko je to čvrsto urađeno i pametno urađeno, tu nije bilo šta da se menja u mizanscenu, mogli su možda da se izoštre odnosi malo, pošto su ih oni pozaboravljali za 20 godina, i da se da predstavi novi savremeniji ram, i to sam i učinio. Dakle, nije mi bilo teško, čak mi je bilo veliko zadovoljstvo da idem stopama Miloševim, jer su one prosto bile tačne. Zato je ova predstava u stvari i omaž Milošu Šami. Apsolutno, mi smo se trudili da ova predstava produži živo sećanje na Miloša Šamija i na njegov boravak u Herceg-Novom i na sve ono što je ovde uradio. Drugo, glumci ga pominju, a pa neka publika i dalje ima priliku da vidi jedno njegovo delo. U predstavi igraju Zoran Trojanović, Danijel Femić, Miroslav Mićo Lalović, Vladan Pajo Milanović, Lidija Petrone i Jelena Krunić. Nakon 10 godina ponovo ste u ulozi Kneginjice. Kako igrati nakon toliko vremena? Pa divno sjetiti se tih divnih vremena kad sam bila mnogo mlađa, jel? I sada sam malo izmijenjenom ekipom, ali mislim savršeno, mislim da smo stvarno napravili jednu slatku i dobru predstavu koja je već bila dobra, slatka, a sad smo je dali još neku novu notu. Dok ptice slobodno na šumama kruže, pravom razbojniku danas nije lako, jer u našem poslu ne cvetaju ruže. Opasne rapote doći će nam glave, svi ćemo već sutra omastiti luže. Kostime je osmislila Zorana Jovanović, a muziku Slobodan Bobo Janić i Srećko Kovačević. Scenografiju za predstavu iz 1991. godine, koja je ostala nepromijenjena, radila je Vesna Medaković. Ono što mi se sviđa to je da je predstava u neku ruku osavremenjena, da ide sa svojim vremenom i da ništa ne gubi od toga, samo eto nešto da se promijeni, nešto da se osavremeni i još uvek je prihvatljiva za decu i lepa. I da zapamtiš, bezobraznik jedan, ne smije
se kod jedne dame ulaziti bez kuca, ja? Ja sam samo htio da privirim. Da znaš, prostak jedan, u kočije se ne viri kad je unutra jedna gospođa. Dobro, samo nemoj da me šamaraš. Dobro, neću. Ako budeš dobar. Pa lijepo, moje bratije se raspirali. A šta ćemo sad? Sad ćeš lijepo ostati u ovoj našoj strašnoj, mračnoj, razbojničkoj jazbini, ovdje u šumi. Divno! Pa nikad nisam vidjela pravu, strašnu razbojničku jazbinu. Hilperik je jedna od najdugovječnijih predstava ovog ansambla koja je uspješno učestvovala na mnogim festivalima i osvojila više nagrada. Zar ti od straha ne bride tvoji rumeni obrasci? I da zapamtiš bezobraznik jedan, jednu damu ne smiješ da štipaš za obraz. Bežite! Tomu kola razmažene djece. Ali Harabašo, ona je još mala! Mala kažeš, a bije šamare pamet da ti pomeri. Bežite! Pa da je neki junak, pa da je vežem, ali dijete Harabašo. Tomu glupih razbojnika, on ćete sve da vas pobije. U Domu kulture u Bijeloj svoj prvi DVD promovisao je dječji hor Roždestvo iz Bijele. Mi smo djeca, hora Roždestva, puna ljubavi i prijateljstva. U organizaciji crkvene opštine Bijela sinoć je promovisan prvi DVD dječjeg hora Roždestvo iz Bijele sa 13 duhovnih pjesama za djecu rađen u produkciji Zen Master produkcija Novi TV. Autorka tekstova Vedrana Dabović izjavila je da je srećna što su uspjeli da ostvare ovaj projekat. Inače, ja volim da pišem, da čitam i tako kroz te razne njihova druženja meni su dolazile tako ideje. Pošto volim duhovnost, vjernik sam, imala sam potrebu da se i na tom polju isprobam. Stihovi su naprosto, ako ćete mi verovati, dolazili sami od Boga, kako se kaže. Ja sam ih zapisivala i pretvarala u note i trudila se da to prenesem ovoj našoj djeci. Bilo je potrebno dosta truda, rada, nerava, ali eto, naišli smo na razumevanje sa svih strana i zajednički odradili ovaj projekat. Djeca crkvenog hora Roždestvo redovno idu na liturgije, poju, vjeruju i učestvuju na brojnim koncertima. Ima li veće radosti nego ove večerašnje da čujemo ove anđelske glasove naše djece bjeljske koji su sa svojim divnim glasovima iznenadili sve nas. Svojom ljubavlju, svojom vjerom, nadahnuti u našoj crkvi, polaganje rize presvete Bogorodice u Bijeloj, nadahnuti početkom vjeronauke u Bijeloj, kroz koju je prošlo, da ne kažemo, 500 duša, ako ne i više, kroz koju je počeo i ovaj hor naš. Osim DVD-a dječjeg hora Roždestvo, u pripremi je i knjiga istih pjesama Notarica, koja će s blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Amfilohija izaći u izdanju Svetigore. Promocija iste očekuje se sredinom januara. Otvorite
nama bude bliže. Nebojša Rašo nedavno je u dvorani Park promovisao svoju knjigu Srpske zadužbine Herceg Novog. Između neba i zemlje naziv je izložbe Draga Dedića, slikara koji preko 4 decenije živi i stvara u Parizu. Postavku u foajeu dvorane Park u Herceg Novom čini preko 30 ulja na platnu koje, kako je u katalogu zapisala Danijela Nenadić, Dedić puni bojom, oblikom, formom, sitnim i preciznim potezima do perfekcije, onako majstorski tačno. Dedićeve slike su pune simbola, snova, fantazije. Njegovo slikarstvo, kako sam kaže, ne da mu da spava, traži od njega uporno da ispuni prostor platna. Slikar Drago Dedić, rođen je 1937. u Orahovu kod Podgorice. Studirao je na Titogradskom elektrotehničkom fakultetu, potom u Beogradu, a 1967. godine odlazi u Pariz gdje počinje da slika. Prvu izložbu priredio je u galeriji Lambert 1973. godine i od tada kontinuirano slika. Izlagao je samostalno preko 30 puta i imao više od 300 grupnih i kolektivnih izložbi u Francuskoj i svijetu. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja, a dijela mu se nalaze u mnogim galerijama, muzejima i privatnim kolekcijama. Član je Udruženja umjetnika Crne Gore i francuskog Maison des Artistes. Knjiga Srpske zadužbine Herceg Novog autora Nebojše Raša predstavljena je hercegnovskoj publici u dvorani Park. Po riječima autora, istraživački rad na knjizi trajao je gotovo 3 godine jer je, kako je rekao, Herceg Novi grad sa najvećim brojem zadužbina. Knjigu Srpske zadužbine Herceg Novog predstavili su profesor Ljubo Šabović i autor Nebojša Rašo. U programu je učestvovao crkveni hor Sveti Stava, a prikazan je i film Zadužbinari iz serijala Pisma iz Herceg Novog. Marijana Marinović iz Trsta, rođena Gopčevica Poda, ostavila je svoju fondaciju za školu koja je donosila školi svake godine prihod. Škola je završena i useljena 1898. godine. Mnogi Pođani pomogli su prilogom i radom na građevini. Bila je to izuzetno moderna građevina za to vrijeme i zadovoljavala je sve austrijske standarde za škole koji su bili izuzetno zahtjevni i moderni. Odbor je izdavao školu Pokrajinskom školskom vijeću u Kotoru, a starao se i održavao zgradu. Između 2 svjetska rata škola je nosila ime Miloš Obilić. Nakon 2. svjetskog rata ispod naslaka Kreča još se naziralo ime škole. I danas se u ovoj zgradi nalazi škola na Podima. Interesantno, ta tema nije potpuno obrađena do sad nijednom, pošto Herceg Novi u odnosu na broj zadužbina sigurno se ne može naći grad da ima toliko zadužbinara kao Herceg Novi. I interesantno, jedno malo selo koje je imalo 500 stanovnika, Podi, sigurno se ne može naći ni selo sa toliko zadužbinara. Kao izdavači potpisani su Društvo za arhive i povijesnicu Hercegnovsku i Društvo Srpski Soko Herceg Novi. Da knjiga Srpske zadužbine Herceg Novog ugleda svjetlost dana zaslužni su. Knjigu je pomoglo, eto sad bih koristio priliku da se zahvalim, ministarstvu, najvećim dijelom Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Također pomogli su i Nikola Gojković, Centar za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo, Veselin Petrušić i Probok. U emisiji Susreti predstavljamo Bosiljku Pušić. Ova svestrana umjetnica snažne stvaralačke energije već pune 4 decenije piše i slika. Oprobala se u gotovo svim književnim žanrovima, dobitnica je mnogih prestižnih književnih priznanja, a povod za ovaj susret je novi roman Tondo koji je nedavno promovisan u Beogradu i Herceg Novom. Bosiljka Pušić rođena je u Ćupriji 1936. godine. Školovala se u Jagodini i Beogradu gdje završava studije književnosti na Filozofskom fakultetu. Udajom se seli u Herceg Novi, radi kao profesor književnosti u srednjoj školi i počinje da piše.
Otvaranje lutke, Stimadur, trilogija Naranča pod šlemom, knjiga o Vojinu, Ispod žižule i novi roman Tondo samo su neki od naslova Bosiljke Pušić koje, po mišljenju kritičara, zavređuju posebnu pažnju. Nazivaju je specijalistom za male ljudske dogodovštine i velike ljudske nevolje. A nevolje su glavni podstrekač piscima. Da nema nevolja ne bi bilo ni pisanja. Pisanje je u stvari jedan flaster za egzistencijalne rane. Ukoliko ih imaš više, utoliko imaš veću potrebu da ih izvidaš, da ih izlečiš, a lečiš ih tako što pišeš. Pisanje je u stvari ceđenje čira, pročišćenje samoga sebe, olakšanje od bola, olakšanje od svega onoga što je život naneo. Tako da mali ljudi, veliki ljudi, ne znam, ne bih tako ja nikad ljude stavljala u te fioke, da je neko veliki zato što je poznat, a neko mali zato što je nepoznat. Svaki čovek, svaka ljudska jedinka je veličina za sebe. I kao što ne postoji ni jedan list na stablu drveta koji je istovetan sa drugim, tako ni ljudi nisu slični ili istovetni jedni sa drugima. Svako je priča za sebe, svako je sudbina za sebe i svako nosi neku svoju dramu, neki svoj krst i svako zaslužuje da se na njega obrati pažnja, samo što ljudski život jednog spisatelja nije toliko dug da bi mogao sve one koje poznaje oko sebe da ih pretoči u literaturu. U romanu Tondo autorka je zapisala: siromaštvo rađa i zavist i beskrupuloznost i neiskrenost i pohlepu i licemjerje. A siromaštvo je zaista odraz jednog sveopšteg ekonomskog stanja, ali i ono ima neku rastegljivu merku, da je tako nazovem, neki rastegljiv aršin, da bi se tačno kazalo šta je materijalno siromaštvo. Od toga što neki žive u kolibama pa su zadovoljni jer imaju jednu kozu i oko kuće malo žućenice i neke druge trave, pa kažu život je lep, i imaju vremena da smisle i neku bajku koju uspavljuju svoju decu. Takav svet nije siromašan. Siromaštvo rađa zavist. Mislim na siromaštvo duha. A siromaštvo duha nekad zaista može da bude uslovljeno i materijalnim siromaštvom, jer ako nemate para ne možete da čitate knjige, da idete u biblioteku ili ako ste negde gde nema biblioteke, ne možete da kupujete knjige, ne možete da budete pretplaćeni na časopise, nemate televiziju, niste informisani, živite u nekom svom malom minijaturnom svetu, čini vam se da sve ono što je izvan vaše kuće da je divno, nedostižno, i onda ne blagosiljate onoga koji ima mnogo i prosipa, a živi tu nadomak vaših očiju, nego ga mrzite i zavidite mu. A zavist je kao fenomen, kao ljudska emocija vrlo prisutna i među onima najbogatijima, koji imaju svoje fabrike, koji imaju svoje preduzeća, pa zavide onom drugom, ako ne ni na čemu, nego zato što ima bolju ribu, bolju žensku. U romanima Bosiljke Pušić prisutan je i fenomen straha. A strah je najdublja ljudska emocija. On se prvi razvije u čoveku. Prvo je, pračovek se bojao groma, bojao se svakog šušnja, da nije neki medved tamo pored njegove pećine, pa on samo što pomoli glavu, bit će pojeden. Strah je zaista, kad bi postojao merač kojim bi se moglo izmeriti šta je u ljudskoj duši, koja emocija je najdublja, najjača, sigurno da bi to bio strah. Sve ono drugo što osjećamo, i ljubav, i mržnju, i zavist, i ne znam šta sve na toj skali emocija ima, sve to drugo nije ni do kolena strahu. Strah ili potpuno parališe, pa ne samo kod ljudi, nego kod životinja. Može da parališe čoveka, a može opet da u njemu, kao u nekom kazanu gde od običnog bilja nastaje neki lekoviti ekstrat, tako taj strah može da prouzrokuje da se to pretoči, iskristališe u neko divno umetničko delo,
u neku kompoziciju, ako se radi o kompozitoru ili u neku divnu sliku. Imate od Edvarda Munka jednu sliku divnu koja se zove Krik, gde je to je delo nastalo iza Prvog svetskog rata, gde je toliko vojnika poginulo, a Drugi svetski rat ništa manje žrtava nije imao. Pa i ovo što nam se sad događalo na našim prostorima isto nije bilo ništa manje stravično. On je uspeo da naslika, da materializuje nešto što je emocija. On je naslikao krik, u stvari predstavio je strah. I to je ja sam nosila đacima da vide reprodukciju te slike i da im objasnim da između duhovnog i materijalnog, da se oni prepliću, da jedno drugo podstiču i da tu nema neke razlike. Bosiljka Pušić se oprobala u gotovo svim književnim žanrovima. Bila je scenarista emisije Reci pravo u obrazovnom programu televizije Crne Gore. Pisala je za najmlađe poeziju, priče za djecu i bajke. Kad sam se malo zamislila nad sobom šta je kad, kako počelo, zašto ja, pa pisac, pa šta pišem, pa kako pišem, ja sam se prisjetila da sam ja prve bajke stvarala onda kad sam uspavljivala svoje sinove, a jedan sad ima 53, a drugi 50 godina, znači pre 48 godina. Da sam ja tad bila pametna, a nisam, jer nisam verovala u vrednost toga. Pa da sam imala neki kasetofon, neku spravicu za snimanje. I da sam ja to snimala. Jer moje dete su mnogo više voljela ono što bi ja smislila nego ono što je postojalo u knjigama. Ja sam im prvo pročitala sve knjige koje smo imali. A imali smo dosta toga. Mislim, one primerene tom uzrastu. I sad traže oni da im ja pričam priču o princu i njegovoj srebrnoj streli i sutra uveče, ti onu. Ja krenem da je pričam, ali ja nisam zapamtila do detalja. Pa kaže, nemoj da nas lažeš. Nije tako. Nije on treći put pogodio, ne znam, ružnu gramzivu pticu, nego drugi put kad je gađao u nju. Oni popamtili svaki detalj, a ja nisam. Onda naravno sam ja te bajke stavila pod tepih dok nisu porasli moji unuci. I onda moji unuci koji ovde ne žive sa mnom nego dođu samo preko leta, priče, pa šta ćeš da nam pričaš, I sad možete misliti leti, 40 stepeni iznad nule, a njih 4, tad ih je bilo 4, Marko bio beba, ovako legnu na mene, da bi bili što bliže mojoj glavi, da ne propuste ni pola slova. I naravno ja preko dana otprilike kostur od priče smislim. Tako sam jednom, dok smo plivali ja, Eva i Luka, Eva sad ima 22. godinu, Luka 21. više za njih nisu bajke, ali plivali smo tu kod tunela i oni su se igrali sa jednom plastičnom igračkom koju su doneli iz Slovenije, koja je neka vrsta koluta za pomoć pri plivanju onih koji su mali pa uz to plivaju. Ali ona je bila u obliku delfina, a bila je ping boje. Ja pogledam na onu igračku jer on je ovako samo malo prstom, ona poleti po 2 metra visoko jer je lagana, napunjena vazduhom. Šta će da nam pričaš večeras? Rekao, pričat ću vam bajku o ružičastom delfinu. I naravno imala, dok su se oni istuširali, večerali, igrali se i dok sam se ja istuširala, ja sam priču smislila. Znači, ko je meni bio sudija, da li je nešto prijemčivo za taj uzrast ili nije? Upravo moji unuci. Naprimjer, o jednom zejki sam napisala ceo roman i dala mu ime Plavojko. Jer za razliku od svih ostalih zečeva, on je imao plav rep i zato su ga u školi zečevi zvali Plavojko. I automobilska trka kao segment tog romana, kao segment te cele priče, je bilo nešto što su oni mene izvečeri uveče, jer o čemu se radi? Plavojkov otac imao neku krkašinu od automobila, ali je Sivko, siva eminencija Plavojka, sivi zec koji je imao veliko životno iskustvo, pronašao u šumi neki avionski motor i ugradio ga u taj nikakav automobil, a od svog ujaka koji radi na aerodromu dobio kerozin i kad su na startnoj liniji se poređali
od medveda, lisica i vukova, ogromni automobili, Cadillaci, Buicci i ostale sile koje su sijale na suncu, ovaj stigo s ovom konzervom. Onda su se svi rugali, ajde, međutim ovaj je stigao prvi, ali ja to u detalje, pa jedan krug, pa drugi, pa serpentine, pa vrh brda, pa trofeji, pa nagrade, pa i to, oni su uživali u tome. A mali Ilija, koji sad ima 16 godina, je imao 5 godina i visoku temperaturu, kad sam ja smislila bajku koja je posle nagrađena na jednom anonimnom konkursu, a koja je sad prisutna u knjizi koja se zove Kralj koji je pojeo i sebe, a zove se Svemirski svitac. On leži na dušeku, dole na podu, tako mu je bilo nešto lepše nego da leži u krevetu. Oblog je po njemu, visoka temperatura, on žmuri, ja mu pričam tog svemirskog svica i on, srce moje, meni kaže, pa to ti je najbolja bajka. Narativni dar Bosiljke Pušić prvi je pak prepoznao suprug Ilija, koga je srela u Beogradu kada je upisala prvu godinu tehnologije. U martu, mesecu 20. marta upoznam Iliju Pušića, vašeg sugrađanina, mog sadašnjeg supruga. I tako prič, jedan dan, pa drugi dan, pa smo zajedno, pa tamo, pa ovamo, pa šetaj, pa drži se za ruke, pa drži se za glavu i za sve ostalo. I on jednog dana meni kaže, ma šta će tebi tehnologija da ti budeš tamo neki inženjer, znaš li da su ti sve fabrike na periferiji gradova. Ti bi morala da ustaješ, a ja volim da spavam. A ti bi, kaže, morala da ustaješ u 5 sati da stigneš tačno, to je bio glavni adut. A onda, kaže, odgovarat ćeš za ceo proces, napraviš neki recept za neki proizvod, ispostavi se da nije dobar i onda ideš na odgovornost. U to vreme si išla na odgovornost ako negde pogrešiš. Nego, kaže, ti prelijepo zboriš, ti ćeš prelijepo pisati. Onda mi je stvarao sliku kako će jednog dana biti jedna gospođa sa sedom punđom, koja će imati dugačku haljinu, koja će imati štap, koja će imati veliki srebrni lanac, pisaći sto, lampu i koja će tu pisati svoje knjige. I zaista ta slika je bila jako primamljiva i nekako bilo je u njoj nečeg što je bilo izazivačko. I ja odlučim da se ispišem. Kad sam ja mom ocu odnela indeks i pokazala sam, položila samo predvojničku obuku, a batalila one i ispitao on samo što se nije one svestio. Jer je navikao, bila sam odličan đak i onda ja dođem kad se završi taj razred i donesem 2 knjige, on kaže zašto ove godine samo 2? Jer je navikao da ja dobijem i 2 i 3, čak i opštinsku nagradu sam jednom dobila kao đak škole, cele, ne samo svoje generacije. I tako ja na Ilijino insistiranje upišem književnost. I književnost je bilo nešto što je meni bilo u duši, što sam ja volela. Susret sa Ilijom bio je, kako kaže, sudbonosan, presudan. Zahvaljujući Iliji, ja sam upoznala ovde izvrsne ljude koji su takođe uticali na mene. Branka Lazarevića, pokojnog, prvog stavljam njega čak i ispred Iva Andrića, zato što je Branko bio taj koji je mnogo više na mene uticao nego Ivo Andrić, jer je Branko meni donosio, evo ja ga zovem, izgleda nepristojno, samo imenom, bez prezimena, jer smo bili vrlo, vrlo prisni prijatelji. On je svaki dan dolazio u našu kuću u 5 sati, mogo si sat da naviješ po njemu. Naravno, nije dovodio svog psa Garona, onog boksera ogromnog, ali donosio mi je knjige koje je on dobijao od autora koji su tražili njegovo mišljenje. On tad više nije htao ništa da objavljuje, iako ima u rukopisu nekoliko knjiga. I Branko Lazarević je razgovarajući sa mnom. Znači, tad ja nisam apsolutno ništa pisala. Razgovarao i pisala sam kao đak, srednjoškolac, pa bacala ceduljice kao student, pa bacala, ali kao udata osoba koja već ima 2 dece i radi kao profesor u školi, ma ništa, ni slova. I on meni tako, vi pišete, zašto mi to ne pokažete, pa pišete, pa je tako 2 godine. On meni, vi pišete, dajte mi da to pročitam, pa dajte mi, pa dajte. I Boga mi jedno veče dođe neko društvo, pa tu malo vinjak, malo konjak, malo loza, krk, mrk. I ja zatutnjam mi se nešto i složi mi se cela pesma u glavi.
I ja sad sramota me pred društvom da sedim, pa ja sad tu, znate, ja ću sad da napišem pesmu. Nego ja odem u WC, imam olovčicu u džepu, ali nemam papir. Ali tu su oni listići od klozet papira, ja... I stavim ja to u džep i zaboravim ja na tu pesmu. I dođe Branko sutra dan popodne u 5, ja nešto da izvadim, jer taj džep bio ogroman, to je bio neki moj pokretni špajs, tu su bili štipaljki, dečije gumice i sve što nađem po kući što nije na mestu, ja to strpam u taj džep. I ja nešto da uzmem iz tog džepa, op, naletim, ja kažem, pa Branko, znate, ja ipak pišem i ja ću da vam pokažem jednu, ja nemam nego tu jednu pesmu. I on ovako uze i kaže, znao sam je da ste vi pesnik. Kažem, pa pobogu niste pročitali ni jedno slovo, kako? Pa kaže, zato što ste napisali na klozet papiru, jer pravi pesnici pišu na bilo čemu, na onome što im je pri ruci. I zaista sam ja posle mnogo pesama napisala, na primjer, na belom papiru u koje je umotavano mleveno meso. Tad se umotavalo mleveno meso u beo papir, pa ga jedva odlepiš od onog papira, pa okolo ima puno onih čistih površina, a meni se tog trenutka zatutnjala ko će sad da ode iz kuhinje pa da traži olovku i papir ili na ivici kalendara, zidnog ili gde. Na časopisima, dobijem časopis, neki tad sam bila pretplaćena na sijaset časopisa, počela da objavljujem i stigne časopis, ma kaže žvrljan ceo od početka do kraja, pa se ja to prepisujem, pa kupila pisaću mašinu, sve su to bile tantalove muke, slatke muke, dok nisam došla do kompjutera. Sad je kompjuter postao moj nerazdvojni prijatelj. A kada je radost stvaranja veća? Kada se pišu prvi redovi ili kada pisac iza sebe ima bogat književni opus? Verujte mi da je potpuno isti osjećaj. I istom merom se radujem, jer znate što, kad se između ničega i vas događa nešto što se materializuje, bilo da je to slika, bilo da je to pesma, bilo da je to deo romana, vi onda shvatate da ste vi neki mali bog i da tvorenje je u stvari Božji posao. Bog stvorio ovoliki kosmos i sve nas, ovakvi kakvi smo, doduše neki imperativ nedovršavanja, verovatno postoji još i od njega, jer da je on sve dovršio do kraja, ljudi bi bili savršeni i verovatno bi izumrli kao savršeni. Baš zato što nije sve savršeno i što postoji potreba da se to usavrši, to je i pokretačka sila sveopšteg života. A ja, eto, ma kako je bile moje knjige i moje pesme i sve ostalo, tako je kako je, ali uvek imam osjećaj da ono što sad tek pišem, da je to ono pravo, a da bi ono sve drugo ja negde zapalila. I tu je istovetna, kao kad sam zapisivala tu prvu pesmu, istovetna je radost. I sada ja, kako uživam u svemu onome što je nastalo zadnje i u koje ja još uvijek sumnjam da li to vredi ili ne vredi, i kad dobijem potvrdu od bliskih prijatelja da je to odlično, genijalno. Imam prijateljicu koja se zove Marija Čol, pa kaže, ovo ti je genijalno, ali ne valja ništa. I to je slatko i to je lepo. Najljepše literarno iskustvo Bosiljka Pušić doživjela je družeći se sa Dušanom Kostićem i Mihajlom Lalićem. Dušan Kostić je bio recenzent za moju 3. knjigu pesama koja se zove Pelin u reveru, a koju je objavio Obod Cetinski. I kad se knjiga pojavila, onda je meni moj suprug Ilija Pušić rekao, pa znaš što, Boka, nemoj, kako ćeš zahvaliti Dušanu, nećeš mu da platiti kafu na pijaci, daj da napravimo jednu lepu riblju večeru i da pozovemo njega i Rajku. I tako bude, napravili smo neki crni rižot, sećam se kada je bilo juče. I dođe Dušan i naravno tu crni rižot, pa vino, divno, pa ajde, pa meni se razvezao jezik i ja počnem da pričam priču o mom ocu. I ispričam priču kako je moj otac voleo mesečinu, voleo muziku, kako je on jednim fijakerom nosio hranu, išao u svoje selo gde je živeo vrlo sirotinski, vrlo jadno i bedno. Otac mu je poginuo u Prvom svetskom ratu, on je rastao kao siroče pored nekog vrlo strogog dede svoga, koji ga provlačio kroz
bodljikavu žicu. I onda bi on, kad bi stigao tamo pa se pohvalio darovima koje je doneo, hranom koju je doneo iz grada, pečeno prase obavezno, pa gigabanice, pa čuda, a u drugom fijakeru iza njega išla je muzika, cigani, koji su sve vreme cigu ligu dok on stigne u selo Vitance. I on tako jedne večeri padne u trans i popne cigane na vrh kruške koja je bila ispred kuće. Kaže, hoću da mi kisla vuji svirate i pevate od najvišu granu, ali šipak slomi se grana, padne jedan violinista, slomi violinu i slomi ruku. I onda je moj otac morao, ali to sam ja mnogo podrobnije ispričala Dušanu, i Dušan Kostić je života mi evo ovako sklopio ruke i rekao, molim te, stavi to u jedno romanče. Nije rekao roman, nego romanče. I on je meni udenuo bubu u uvo. To je bila 76. godina, do 81. godine, punih 5 godina, sam ja uveče, kad bi legla, uspavljivala sebe tako što sam pravila, slagala kockice u mozaiku. I onda sam sela i napisala roman za 23 dana. 15. februara iz štampe treba da izađe novi roman Kumburski vijađ. Roman je nagrađen na anonimnom konkursu pobjede zbog umjetničkog kvaliteta. Bio je anonimni konkurs pobjede, a ja volim te anonimne konkurse, nešto se onda nadam u objektivnost žirija. Jako je trebalo da budu samo 3 romana nagrađena zbog umetničkog kvaliteta, još 3 romana će biti objavljena u toj prvoj ediciji i među ta 3 za koje je žiri našao da imaju umetničku vrednost je Kumburski vijađ. A šta je Kumburski vijađ? To je priča o dečaku i njegovom odrastanju u periodu od njegovog rođenja, od 22. godine, do 36. kad on puni 14 godina. To je jedan Kumbor koji više ne postoji, a koji sam ja dotakla došavši u njega 1955. godine prvi put. Tad je trebalo da trčiš od kuće do kuće, a sada je to jedno gusto naselje. I tu je mogao si porodice da nabrojiš na prste. I meni se jako dopalo kako je, na primjer, govorila moja svekrva. I ja sam tim jezikom napisala ceo roman. Ne mogu to da nazovem provincijalizmom, ne mogu da nazovem ni slengom, ali to je tako, to je jezik kojim se govorilo 50. godina u Kumboru. I meni je taj roman, eto, ja uvijek najviše volim ono što je zadnje, meni je on jako drag, jedva čekam da se pojavi. Koliko je ova književnica mladog duha potvrđuje i činjenica da se nikada ne bi vratila u neke prošle godine i da još uvijek očekuje da se najbolje stvari tek dese. Pa ja se nadam još uvijek da će meni život doneti. Još uvijek mi je pogled uprt u budućnost i još uvijek mislim dogodit će se nešto što će me veoma, veoma usrećiti. I zašto bi se onda vraćala unazad, kad mi je to već sve poznato, pročitana knjiga. Poštovani gledaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u posljednjem ovogodišnjem izdanju emisije Susreti. U ime ekipe koja realizuje emisiju Susreti želimo vam srećne, božićne i novogodišnje praznike.